twongeye kubaha ikaze ku rubuga Sport for Change Media tunabifuriza umwaka mushya muhire wa 2020. Tubagezeho amwe mu marushanwa n'ibikorwa bya sport byerekeye u Rwanda byabaye mu mpera z'umwaka dusoje no mu ntangiriro z'uyu. Ku rwego mpuzamahanga mu gihugu cy'Ubudage habereye irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka ryo gusiganwa kwiruka ku maguru riba buri tariki 31 z'ukwezi kwa 12. U Rwanda rukaba rwarahagarariwe n'abakinnyi batatu. Mu cyiciro cy'abagore gusiganwa kwiruka ahareshya na kilometero 5 yankurije Marte yabaye wa gatanu wakoresheje iminota 16 n'amasegonda 31. Uwa mbere yabaye Stenruck Katarina ukomoka mu Budage wakoresheje iminota 16 n'amasegonda 9. Iri siganwa ryari ryatangiwe n'abakinnyi bose hamwe 73 hasoza 53. Mu cyiciro cy'ingimbi nabo basiganwe hareshya na kilometero 5 Bakunzi Emefradit abo wa kabiri akoresheje iminota 15 n'amasegonda 2. Uwa mbere yabaye Shrem Elias na ukomoka mu gihugu cy'Ubudage wakoresheje iminota 14 n'amasegonda 41. Bari batangiye isiganwa bose hamwe ari 124 hasoza 89. Mu cyiciro cy'abagabo basiganwe hareshya na kilometero 8 Tuyishimire Christophe abo wa 23 akoresha iminota 23 n'amasegonda 51. Uwa mbere yabaye Kimeri Isaac ukomoka mu Bubiligi wakoresheje iminota 22 n'amasegonda 48. Abasiganwa bari 100 hasoza 75. Mu marushanwa y'imikino yo ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda gusa mu mupira w'amaguru habaye imikino y'umunsi wa 16 ari nawo wa mbere w'imikino yo kwishyura mu makipe yo mu cyiciro cya mbere. APR FC yanganije na AS Kigali ubusa ku busa, Bugesera itsinda Heroes igitego kimwe ku busa, Kiyovu Sport yanganije na Etincelle ubusa ku busa, Mukura Victory Sport itsinda Espoir ibitego 2-1, Marine nayo yatsinze Gicumbi 2-1, Musanze nayo itsinda AS Muhanga ibitego 2-1, Sunrise yanganije na Police FC ibitego 2-2, Rayon Sport itsinda Gasogi United igitego kimwe ku busa. Ku rutonde rw'uko amakipe akurikirana, APR FC iracyari ku mwanya wa mbere ifite amanota 38, Rayon Sport ku mwanya wa kabiri ifite 38, Police FC ku mwanya wa gatatu ifite 33, ku mwanya wa kane hari Mukura Victory Sport n'amanota 25, ku mwanya wa gatanu Kiyovu Sport ifite amanota 23 izigamye ibitego 3, ku mwanya wa gatandatu Bugesera nayo ifite amanota 23 ariko nta gitego izigamye nta n'umwe ndifite, iranganya na AS Muhanga iri ku mwanya wa karindwi nayo ifite amanota 23 nta gitego izigamye nta n'umwe ndifite. Umwanya wa 8 iriho Etincelle n'amanota 21, iya 9 ni Sunrise ifite amanota 20 izigamye ibitego 2, ku mwanya wa 10 Marine nayo ifite amanota 20 ariko ikagira umwenda w'ibitego 4, iya 11 ni Gasogi United n'amanota 19, iya 12 AS Kigali ifite amanota 18, ku mwanya wa 13 hari Musanze n'amanota 15, umwanya wa 14 Espoir n'amanota 12, iya 15 ni Gicumbi ifite amanota 9, ku mwanya wa 16 ari nawo wa nyuma hari Heroes ifite amanota 8. Mbere y'uko hasozwa umwaka wa 2019, ishyirahamwe ry'umukino wa Taekwondo mu Rwanda ryakoresheje ibizamini ku bakinnyi bose hamwe 12 barimo abakobwa 3 n'abahungu 9 baharanira kuzamurwa mu ntera zigaragazwa n'ibara ry'umukandara wambarwa muri uwo mukino. Muri abo bakinnyi 10 baharaniraga umukandara w'ibara ry'umukara ku rwego rwa mbere cyangwa se dani ya mbere ubashyira mu cyiciro cy'abarimu Masters, hatsinda 8 aribo Ingabire Anita wo muri Special Lineup Taekwondo Club, Tumukunde Emmanuela wo muri Dream Taekwondo Club, Ukundwa nayo Ishimwe Confiance wo muri Special Lineup Taekwondo Club, Byusa Rwamutwe Theophile wo muri Dream Taekwondo Club, Byiringiro Abraham wo muri Dream Fighter Taekwondo Club, Ngiriyaremye Dani wo muri Dream Fighter Taekwondo Club, Nishimwe Shadrack wo muri Unity Taekwondo Club, na Nzitonda Pacific wo muri Kivu Development Taekwondo Club. Abakinnyi babiri baharaniraga umukandara w'ibara ry'umukara ariko ku rwego rwa kabiri cyangwa se dani ya kabiri bo ntibashoboye gutsinda.
Nk'uko twari twatangiye kubibagezaho muri izi ntangiriro z'umwaka w'imikino muri volleyball, ni nako abakinnyi bahindura amakipe. Ikipe y'abagore ya Rwanda Revenue Authority yungutse Ndagijimana Iris na Nzamukosha Olivia, bombi bavuye muri Groupe Scolaire Saint Aloys Rwamagana. Yankurije Françoise yaturutse muri Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi. Kavunane Olivia ukomoka mu gihugu cya Uganda yaturutse mu ikipe ya Ndege University yo muri Uganda. Ikipe ya volleyball ya Rwanda Revenue Authority y'abagore yungutse kandi umutoza Kawenyera Johnson nawe ukomoka mu gihugu cya Uganda. Mu ikipe ya APR Volleyball Club y'abagabo, abakinnyi bashya ni Rwahama Theoneste wavuye muri IPRC Karongi, Iradukunda Pacifique waturutse muri UTB, Bonigaba Vincent yavuye mu ikipe ya Nyaruguru Volleyball Club, mu Rwanashyaka William yaturutse mu ikipe y'ishuri ryisumbuye Don Bosco ryo mu Gatenga, na Rwanyonga Alex wavuye muri IPRC Ngoma. Gisagara Volleyball Club yiyongereyemo Muvara Ronald na Rugira Barak, bombi baturutse muri APR Volleyball Club. Ndayisaba Sylvestre yavuye mu ikipe ya Reg Volleyball Club. Ntirushwa Etienne yaturutse muri Kirehe. Niyigena Jules yaturutse muri UTB. Kwizera Pierre Marshal niwe mutoza mukuru wa Gisagara Volleyball Club, akaba mbere yo gutangira izi nshingano yari umukinnyi wa Reg. Yungirijwe na Ndahiro Joseph wari umutoza wungirije w'ikipe ya Groupe Scolaire Officiel de Butare ikina mu cyiciro cya kabiri.